gde sve građani mogu da daju krv, ali i kako mogu da pomognu najugroženijima u hladnim zimskim danima. Sa Nikolom Prićcom iz Crvenog krsta Beograda razgovara Suzana Duka. Izvolite. Hvala Miljana, dobar dan i hvala vam što ste ponovo naš gost. Gde god je potrebno, tu je Crveni krst. Vi ste, čuli smo i doktorku, nedostaju sve krvne grupe praktično, zbog čega se odlažu operacije, a vi ste pokrenuli akciju dobrovoljnog davanja krvi, pa nam recite gde sve građani mogu da dođu i daju krv. Dobar dan. Ovo je tema koja je stalno aktuelna, a u zimskim i letnjim mesecima pogotovo, zato što mi prosto prirodno je kao građani da se u letnjem i zimskom periodu bavimo odlaskom na naše odmore i ne razmišljamo da zdravstveni sistem i dalje funkcioniše i da operacije su potrebne čak i za vreme praznika i krv je potrebna i za vreme praznika. I zato Crveni krst Beograd i u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi organizuje akcije i mi imamo negde 2 prosečno akcije svakog dana u godini. U prošle godine smo imali 650 akcija, a najbolje i najlakše će građani saznati gde se nalaze naše akcije tako što će posetiti sajt Crvenog krsta Beograda ili Instituta za transfuziju krvi i na taj način imati informaciju gde se nalazi naša akcija. Trenutno je su 2 akcije u toku. Jedna je u Energoprojektu na Novom Beogradu, druga je u crkvi Svetog velikomučenika Dimitrija takođe na Novom Beogradu. Sutra imamo na Vidikovcu. U nedelju je velika akcija na Marakani sa navijačima Zvezde, ali su takođe dobrodošli svi ljudi koji žele da daju krv. Tako da je to jedan sistem koji non stop radi, ali je zaista potrebno da svi imamo tu svest da bez obzira da li razmišljamo o tome da li će nama trebati ili nekom našem bližnjem, da je potrebno da odemo. Da pojasnimo, dakle, građani ne moraju da odu u Zavod za transfuziju krvi. Prošle godine ste dobili nov autobus koji zapravo odlazi na lokaciju i tu građani mogu da daju krv. To je savremen autobus. Objasnite nam šta on sve posjeduje i šta sve tu može da se uradi. Da, Institut za transfuziju krvi je posjedovao autobuse i dalje posjeduje autobusa. Crveni krst Beograda je, mogu slobodno i da se pohvalim da je to jedina organizacija u regionu koja ima svoj autobus, zahvaljujući Nemačkom Crvenom krstu i njihovoj donaciji i gradu Beogradu koji je uložio sredstva da opremimo taj autobus. Mi smo dobili zaista jedan najmoderniji transfuziomobil koji je pristupačan i koji može da ode na mesta kako bi bili bliže davaocima, kako ne bi zahtevali od davalaca da dolaze u institut i da dolaze na neku drugu akciju i trudimo se da što više lokacija otvorimo novih kako bi, opet kažem vam, bili pristupačniji. Evo i malo čas smo čuli, organizujete davanje krvi u nekim firmama, na stadionu, u javnom prostoru. Vi ste poznati i po volonterizmu. Kako može da se organizuje, zapravo želimo da organizujemo dobrovoljno davanje krvi, na primjer u RTS-u, kako neko od nas odraslih, svesnih, koji žele da daju krv, mogu da organizuju tu akciju u našoj firmi, na primjer? To je jedna jako bitna stvar da se sve organizacije, kompanije uključe aktivno u celo ovo dobrovoljno davalaštvo krvi kako bi bilo dovoljno jedinica krvi i to jeste najbolja stvar da svi oni u kompanijama zaposleni koji žele da se bave ovom oblašću mogu da se jave nama u Crvenom krstu Beograda i mi ćemo ih na vrlo jedan jednostavan način uz našu podršku uputiti kako da u vašoj kompaniji organizujemo akciju davanja krvi, kako da vi i kao kompanije budete društveno odgovorni na kraju krajeva i na taj način pomognete što ćete deo sebe dati. I ja stalno govorim da su dobrovoljni davaoci zaista jedni anonimni i tihi heroji za koje ne znamo. Mi znamo za mnoge druge slučajeve i to je jako dobro da podržavamo i sve ostale, ali recimo u vašoj zgradi verovatno imate nekog ko je dao 50, 60 pa čak i 100 puta krv i spasio mnogo ljudskih života, ali niko ne zna za to. I mislim da trebamo da budu vidljiviji ti naši tihi heroji.
Tihi heroji su i volonteri koji odlaze na kućnu adresu i pomažu onima kojima je pomoć potrebna. Govorili smo mnogo o ljudima bez krova nad glavom, ali je mnogo i onih koji žive u svojim domovima, ali naprosto su u situaciji da ne mogu da neke osnovne životne potrebe zadovolje, pogotovo kada je napolju sneg, led i niska temperatura. Kako pomažete njima? Ima li dovoljno tih paketa sa namirnicama, sa sredstvima za higijenu? Na koji način im pomaže? Crveni krst ima neke tradicionalne akcije koje su u toku godine i u toku posebnih meseci postale već poznate građanima, ali je bitno da znate da smo mi konstantno prisutni sa našim volonterima i često se dešava da pa čak i stariji sugrađani, ali i svi oni koji su u stanju potrebe se jave i zovu naše organizacije na opštinama i na taj način traže neku od usluga koje mi možemo da im pružimo. U proteklom periodu smo za socijalno ugrožene u Beogradu podelili 750 paketa hrane da pokrijemo taj jedan srednji sloj stanovništva koji jeste socijalno ugrožen, ali nije obuhvaćen drugim vidovima socijalne pomoći i mi se trudimo da te neke granične slučajeve obuhvatimo i da na neki način njima pomognemo. Kad kažete granične slučajeve, koji kriterijumi mora da budu ispunjeni da bi neko dobio vašu pomoć? Pa, zavisi od donatora, ali se mi trudimo da kriterijume izbrišemo i da oni koji dođu da vam zatraže pomoć, da mu vi tu pomoć pružite. Tako je, to je princip prosto Crvenog krsta da mi moramo naravno da vodimo računa da nema nekih zloupotreba, ali da ako neko ne ispunjava tačno baš taj kriterijum, a vidimo da je u stanju socijalne potrebe, da ipak na neki način izađemo u susret i da u skladu sa našim mogućnostima mu pomognemo. Za kraj, samo pitanje. U hladnim danima je nekako, pored hrane, potrebna i topla garderoba. Građani žele da daju i donose garderobu, međutim, neretko čujemo komentare da ta njihova garderoba i taj paket koji su doneli nije prihvaćen i da je vraćen. Možete li samo da objasnite, molim vas, za one koji žele da to učine, na koji način i kakva garderoba može da bude primljena u Crveni krst? Garderoba pre svega mora da bude i dalje nosiva i to je ono što je osnovna stvar, da bude čista i da bude sezonska. Ako sada u zimskom periodu donesete neke letnje stvari, mi nemamo kome da ih trenutno damo, onda pravimo zalihe u magacinima. Ti magacini moraju da budu operativni i da budu uvek sposobni da prime u slučaju neke nesreće i neku drugu potrebniju pomoć i zato je apel zaista da se svrsishodne stvari donose u Crveni krst. Ne moraju da budu hemijski oprane, ali dovoljno da budu oprane i da budu sezonski. Da čuvamo dostojanstvo i ljudi koji su u potrebi. Hvala vam, Nikola, što ste govorili za Dnevnik.